reka mbashimire cyane kandi mbahe ikaze mumukurikiye Isano TV official. Reka nizere ko mumeze neza mu bice bitandukanye muherereyemo, abari mu Rwanda, abari hanze y'u Rwanda, mwese reka mbifurize gukomeza kugubwa neza cyane. Ubwo rero twihuse cyane, amakuru agenda atandukanye atugeraho kuri uyu munsi ni menshi cyane agiye atandukanye, ariko mbere na mbere cyangwa se mbere yuko tuyatangira reka mbanze nseho utarakana subscribe kuri Isano TV official ko ijyari iki ngiki, ubundi nawe tukajya tubana umunsi ku wundi ugakurikirana ibiganiro byose tugezaho umunsi ku wundi isaha ku isaha, nta kintu na kimwe kigucitse. Wakanda share rero kugira ngo n'abagenzi bawe batabashe kubonera aya makuru ku gihe nabo akaba yabageraho, ubundi ibintu bigakomeza kuba byiza cyane. Ushaka kuduha rero igitekerezo, inyunganizi, unyura munsi aho hepfo gato muri comment section, ubundi ukandika ibintu bikarushaho kugenda neza cyane. Ubwo rero twihuse cyane, amakuru ni menshi, amakuru ariko uyu munsi turaza kwibanda cyangwa se kwitsa mu burasirazuba bwa Kongo, tubabwire byinshi biri kugenda bihavugwa hariya. Nahoze mbona itangazo risobanura cyangwa se risesengura neza ukuntu Kongo bavuga ko ubundi Kongo iri mu bihugu bikize cyane ku isi, ariko by'umwihariko ku mutungo kamere. Noneho abantu bose bakagenda abakunda kwivuga bati se niba kuko ikungahaye ku mabuye y'agaciro nka za koruta, za diamant na za kasegeriti n'andi mabuye na za zahabu, ese ni ukubera iki Kongo tujyayo cyangwa se utembere ukabona nta bikorwa remezo, nta mashanyarazi, nta mihanda, nta mavuriro cyangwa se amasoko cyangwa se amashuri bigezweho, kandi bakagombye kuba bafite binagendanye n'ibikorwa bafite cyangwa se n'umutungo bafite. Ibisubizo rero birahari, ibisubizo birahari bisobanura neza. Kongo ikintu cya mbere yabuze ubutegetsi bushyira igihugu ku murongo, n'abakiyoboye baragenda bamungwa na ruswa, donc bagashaka bo kwikubira cyangwa se inyungu zabo bwite, nibareberere inyungu z'abaturage b'igihugu bose muri rusange. Ikindi, nta bikorwa remezo bihagije bafite nk'imihanda cyangwa se inganda. Ubundi amabuye y'agaciro burya agira agaciro kisumbuye iyo yamaze gutunganywa, donc kuri abayacukura hari uburyo bayanyuza mu nganda gato akagira ibyo atunganywamo, ubundi akoherezwa hanze habura gato nyine ngo abe yatanga umusaruro cyangwa se atangire gukorwamo ibintu, abanza gutunganywa. Mu gihe ariya uko bayicukuye niko bayatanga, ugasanga rero n'ubundi nta musaruro uhambaye uvamo. Donc nibibuye rishobora kugura nk'ibihumbi 10 ukiricukura, wamara kuritunganya ho gakeya bagataguha ibihumbi 50, hari n'amafaranga menshi ubonye. Ubwo rero bigatuma abaturage bahariya batabasha kubona cyangwa se gutera imbere ibinyuze muri ubwo buryo bw'umutungo kamere bafite. Ubwo rero andi makuru twihuse cyane, inkambi hariya ya MONUSCO muri Kongo na SAMIDRC ziri muri Nord Kivu ziri gucunga ku buryo buhambaye cyane. Murazizi haba MONUSCO ndetse na SAMIDRC bafite inkambi zigiye zitandukanye hariya mu by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo, y'Amajyaruguru. Ngo magingo yanga nuko zirimo kugenzurwa, na mu gihe kandi zirangabo za SADC ziri kwitegura gutaha zisubirwabo. Amakuru mfite nuko zizanaca mu Rwanda bijyandanye n'ibiganiro M23 yagiranye n'ubuyobozi bwa SADC, bemeranya ko basubira iwabo ndetse bemererwa no kuzasubizayo zimwe mu ntwaro bari bafite. Ubwo rero SADC cyangwa se ubuyobozi bwa SADC ijyanye nuko bagomba kuvugana n'u Rwanda ku bigendanye n'urugendo ruzabakura hariya muri Kivu bari, ubundi bakambuka mu Rwanda bakaba bafatira indege i Kigali. Hari n'uwampaye amakuru rero avuga ko M23 ngo ishobora kuba rwose irimo kugenzura ngo ziriya nkambi nk'uko nayimaze kubibabwira, gusa ntabwo ndamenya neza amakuru kugira ngo mbahereze ubwino bw'ayo makuru, mbabwire ukuntu ibintu bimeze. Gusa rero nk'uko mwagiye mubibona mu minsi ishize, Ububiligi bwacanye umubano n'u Rwanda, ndetse n'u Rwanda rukomeza kwihanangiriza Ububiligi ati igihe mwatugendeyeho kuva muri za 1959
muraza mu macakubiri mu Rwanda, genocide iraba nyuma yaho, even na n'ubu tuvugana ntabwo u Rwanda cyangwa se ubuyobozi bw'u Rwanda bwiyumvishaga ukuntu ubuyobozi bw'Ububiligi cyangwa se igihugu cy'Ububiligi gikomeje kubiha cyangwa se kubagendaho. Icyo gihe rero naho havuye umwanzuro w'u Rwanda rwafashe wo guca ukubiri n'Ububiligi. Ubwo rero magingo y'amakuru mfite, Ububiligi nabwo rero ntabwo bwatuje ngo bugende bwicare. Ababiligi basoza ngo barashaka ko Rwandair itongera gukandagira mu gihugu na kimwe cyahariye ku mugabane w'i Burayi. Mbibutse ko rero igihugu cyahariye ibihugu bigiye bitandukanye byahariye ku mugabane w'i Burayi byinshi u Rwanda rukoreramo ingendo. U Rwanda rujya mu Bufaransa, mu Bwongereza, muri za Espagne, hose u Rwanda rukorera ingendo, Rwanda ikorera ingendo zigiye zitandukanye mu bihugu byinshi bigiye bitandukanye by'i Burayi. N'ubu ngubu rero ababiligi ngo kugira ngo bakomeze donc bashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda, bashaka kurusenya nk'uko banabigenje kare, ngo ntibashaka ko ngo Rwandair ngo ikomeza gukora ingendo z'indege zerekeza mu bihugu by'i Burayi. N'ubu ngubu rero ngo ababiligi ntibumva uburyo igihugu gito nk'u Rwanda cyakabaye gipfukamira ababiligi nk'uko Burundi na Congo babikora, cyageze naho kirukana abadiplomate b'ababiligi. Ahubwo donc u Rwanda rwaje gutya kwirukana abadiplomate barwo bari ku butaka bw'u Rwanda, n'Ububiligi nyuma uza kubikora. Noneho ngo Ububiligi ngo ntibwumva ngo ukuntu agahugu gato ngo nk'u Rwanda ngo gashaka nyine ngo guhangana n'igihugu cy'Ububiligi ngo cy'igihangaje, ariko rwose ntabwo ariko guverinoma y'u Rwanda yibifata. Ibitangaje rero muri ibi cyangwa se kuri aya makuru ni uko ngo basanze Rwandair kuyikumira i Burayi bigoye cyane, dore ko uyu waba ari umwanzuro ufatwa n'umuryango wose w'ubumwe bw'u Burayi, European Union, kandi ngo Abafaransa bagize gutya abahereza cyangwa se basubiza ibaruwa ababiligi banditse bati mwakiriye n'umuriro muwiteranya n'amazi, bati ahubwo muhame hamwe muse naho byo gukumira Rwanda y'u Burayi ntibyakunda kuko ari umwanzuro twese twakwemeranyaho. Donc uriya muryango w'ibihugu bimwe by'Uburayi by'ubumwe by'Uburayi ntabwo igihugu kimwe kijya gifata umwanzuro cyangwa se ibihugu bibiri, ibihugu byose biwugize bigomba gufata umwanzuro. Donc niba Ubufaransa butangiye guterana amagambo n'Ububiligi, ni ikimenyetso simusiga kigaragaza ko ntacyo donc ko Ubufaransa nyine butakwemera cyangwa se butumva neza ibyo Ububiligi burimo kwivugisha, bakaba rero bumva ko no kubisinya bishobora kuza kuba ibibazo karundura. Rero aho nguko rero ngayo nguko Ububiligi bwagiye ku Rwanda kuva muri za 59 gutyo kuzamuka kugeza na n'ubu ngubu, ngo ntibashaka gutuza, none bashaka ngo kwicara ngo batuze bataragira guteze. Niba bashaka kuzakuraho igihugu cy'u Rwanda, niba bashaka kuzagira iki, ntabwo turamenya neza ikigambiriwe. Gusa ikingenzi ni uko u Rwanda rwo nta gahunda yo gusubira inyuma rufite, nta gahunda yo kureka ibikorwa rukora, donc rurakataje mu iterambere nta kindi. Yes, ubwo rero ntabwo nza kubatindira. M23 yagize gutya yisubiza ibice bine yari yaratakaje muri Karehe na Kabare muri Kivu y'Amajyepfo. Ni nyuma y'imirwano ikaza hagati ya Wazalendo na M23, aho bagize gutya bagakozanyaho, imbunda ziraturika, ibiturika biraza biriyongera biba byinshi, ndetse yewe n'imbunda nini bazikozeho. Ubu duce rero M23 yisubije n'agace bita Remera, Bushaku ya mbere, Bushaku ya kabiri, ubwo ni muri Karehe, ndetse n'akandi gace bita Kabamba muri Kabare. Nguko rero M23 yagize gutya irabyisubiza nyuma yuko mu minsi ishize ihuriro ry'ingabo za leta ya Congo, ubwo ndavuga ingabo za FRDC, ingabo za Wazalendo, ingabo z'Abarundi, FDLN, ndetse n'abandi bafatanya muri iyi ntambara bahanganyemo na M23, bagize gutya bari bafashe utwo duce. Ariko nyuma yaho M23 yifashishije imbunda ziremereye, yari ziremereye n'izitaremereye, yageze gutya yisubiza biriya bice. Ngayo nguko rero ubundi hari umuntu
wambazaga mu gitondo bati se jire ko M23 mu bice igenzura hari ukuntu rirahuro ry'ingabo za leta ya Kongo babagabaho udutero shuma, ese bizaherera hehe umutekano wabyo, ubundi solution y'ibi ngibi izaba iyihe? Ndagira ngo nkumenyeshe ko donc ni nkuko waba uri iwawe umuntu akagutera agasanga uri standby. M23 inshuro nyinshi ahantu hose ikunda guterwa n'irihuriro ry'izi ngabo wasanga bari standby, abajene bameze neza bakagerageza kurwana izi ntambara bigakunda. Urumva injyana nini yari imaze kubabwira ko gusubira iwabo mu bihugu byabo ku ingabo za SADC, ingabo za SADC zirimo ingabo za Afrika y'Epfo, iza Tanzania, iza Malawi, zari ziri mu butumwa bwa SADC muri Kongo, zizasubira mu bihugu byazo zinyuze mu Rwanda. Uyu ni umwanzuro wafashwe ku tariki ya 11 nkuko nayo babwiyeho mu kanya. Ubwo rero aya makuru akaba yaramaze kuba confirme cyangwa se kwemezwa bidasubirwaho. Ubwo hatagize igihinduka twajya kubona rwose tukababona banyura hariya kuri la Corniche, tukababona bambuka bameze neza cyane mu uniform berekeza ku kibuga mpuzamahanga cya Kanombe i Kigali, akaba ariho bazafatira indege berekeza cyangwa se basubira iwabo. Ngari nguko rero andi makuru mbafitiye abari menshi cyane, abari menshi, niyo mpamvu rwose umuntu utarakanda subscribe kuri Isano TV official abahomba ibintu byinshi. Ubwo rero reka mbibutse ko mu makuru n'ibiganiro byacu Isano TV official ibategura umunsi ku wundi tuba turi kumwe na Holy Studio nziza cyane kabisa, iguha amafoto meza cyane asa neza, ikintu bita sonorisation, amajwi meza, video nziza, amafoto mu birori byawe, waba ufite ubukwe, waba ufite inama, ndetse n'ibindi birori birimo za birthday parties ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Abatumire na amafaranga make cyane ubundi bagufashe. Wabasanga rero mu mujyi wa Gisenyi mu karere ka Rubavu ku muhanda werekeza kuri Petite Barrière, ku gahanda rero ka Sansenik uvuye kuri gare ya Rubavu uzamuka gato werekeza kuri Rwanda Revenue, katagahanda kuri Sansenik ku ruhande rwa ruguru rwose urahita wabona icyapa kinini cyanditseho Holy Studio. Kundi bisobanuro wabahamagara kuri 0788 46 ubundi ibintu bikarushaho kuba bigiza cyane. General Muhoozi Kainerugaba, mugaba mukuru w'ingabo za Uganda UPDF, ukunze gutangaza ibintu bikunze kuvugisha abatari bake by'umwihariko ku mbuga nkoranyambaga. Kuri ubu ngubu rero aremeza ko yisubiye ku cyemezo cyo gufata umujyi wa Kisangani muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yagize gutya yisubira mu mpera z'ukwezi gushize kwa Werurwe cyangwa se kwa gatatu nkuko asanzwe bigenza. General Muhoozi Kainerugaba agize atya ajya ku rubuga rwa X cyangwa se rwahoze rwitwa Twitter, asaba umutwe wa M23 gufata umujyi wa Kisangani mu gihe izi nyeshyamba zirwanya ubutegetsi bwa Kinshasa. Ubwo rero utagize icyo bita butangaza. Ntibyarangiriye aho ngaho rero, kuko nyuma yasubiye kuri Twitter nanone avuga ko M23 ni bitihuse mu gufata Kisangani. Ingabo za Uganda zizabyikorera, ndetse ko kuwa 25 Werurwe nibwo yatangaje ayo makuru agira ati Kisangani turiyiziye mu izina ry'Imana yacu Yesu Kristo, ati Kisangani turaje. Kuri uyu wa kane rero kuri uyu munsi rero wa gatatu yagize gutya nyuma iyi saa ya saa sita rero General Muhoozi noneho yagiye kuri X atangaza ko ngatazafata Kisangani. Ise gutya arabitangaza ngo ntabwo azagera ngafata Kisangani, ariko rwose urumva ni ibintu biba binatangaje cyane. Ibi ngibi rero yabitangaje mu cyumweru gishize avuga ko batari bufate Kisangani. Yabitangaje mu cyumweru gishize ku tariki 10 hari kuwa kane. Yongeye rero abisubiramo aritsa bwa kabiri anabishimangira avuga ati nibyo kuko rwose Kisangani
ngo gusa ngo ni icyumweru kimwe, ngo batanze icyumweru, ngo nyuma y'icyumweru ngo ashobora kuzahagurukana imbaduko ngo agafata Kisangani cyangwa se kufatanya na M23 n'izo ngabo ze bakaba bafata hariya Kisangani. Gusa biragoye dore ko uvuye aho bari kuhagera ari muri birometero birenga 400, ubwo ariko buriya no kuzarebera hamwe uko bizagenda. Ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo rero zagize gutya zigaba igitero mu gitoro zagabye ahantu hatuwe abanyamurenge, bagize gutya bahura n'uruva gusenya M23 ibotsaho umuriro. Igitero rero ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zigizwe na FARDC, Wazalendo, FDL n'ingabo z'u Burundi zagabye mu ahantu bita Mikenke, zagize gutya zigiherwamo isumo rikomeye cyane n'umutwe wa kwirwaneho ku bufatanye n'wa M23 nk'uko amakuru ava muri ibyo bice agenda abisobanura. Bagize gutya bagara igitero muri Mikenke ku ngabo za twirwaneho ndetse na M23 irangije iryo huriro rya AFC-M23 ndetse na twirwaneho babakorera akantu barabacucuma kakava. Aha muri Mikenke rero ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo zagabye igitero muri iki gitondo cyo kuwa gatatu tariki 16 zikagikubitirwamo aherereye muri segiteri ya Itombwe muri teritwari ya Mwenga mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Ahantu bita Itombwe muri Mwenga niho byabereye. Ni igice rero kandi gisanzwe gituwe cyane n'abanyamurenge nubwo n'ababembe bagituyemo ariko si benshi nk'abanyamurenge. Mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka nibwo iki gice cya Mikenke cyabohojwe na twirwaneho nyuma y'imirwano ikomeye yasize uyu mutwe ukirukanyemo ingabo za Kongo n'iz'u Burundi zakibagamo. Mikenke rero iherereye mu ntera y'ibirometero bibarirwa mu 9 uvuye muri santere ya Minembwe ahazwi nk'umurwa mukuru wa hariya muri iyi murenge. Ahagana rero kusa ya saa moya n'igice zo muri iki gitondo cyo kuwa gatatu nibwo iri huriro ry'ingabo za leta ya Kongo zagabye igitero hariya. Noneho twirwaneho na M23 ababisubiza inyuma, ndetse amakuru avuga ko ririya huriro ryagize gutya rirababazwa cyangwa se rirashegeshwa cyane bikomeye. Nkuko rero amakuru akomeza bisobanura avuga ko kiriya gitero cyari ririya huriro ry'ingabo za leta ya Kongo, FARDC, FDL n'ingabo z'u Burundi na Wazalendo cyagiye kuhagabwa gisanga abarwanyi batwirwaneho na M23 bari maso, ari naho havuye imbaruso yo kubabaza bikomeye cyane. Aya makuru kandi akomeza avuga ko ubu cyasubijwe Rudubi babasubiza inyuma ndetse baranababaza cyane. Usibye kuba rero iri huriro ryasubizwe inyuma, ryagize gutya na hatakariza abasirikare benshi, aho intumbi zabo zatakaye muri icyo gice zibarirwa muri 40. Ni benshi cyane. Igitero rero kije gikurikira ibindi iri huriro ry'ingabo za Kongo zeruka kugaba mu bice bya Karenga na Gakangara. Ni ibitero rero uyu mutwe watwirwana wa M23 byarangiye ubusubije inyuma. Donc wagize gutya ubisubiza inyuma. Usibye ko rero no musanzwe uyu mutwe watwirwana wa M23 nta bitero uragabwaho ngo uneshwe kukura uhashya irira huriro ry'ingabo za leta ya Kongo. Ese niba muhora muhashwa umunsi ku wundi mugahora musubizwa inyuma, kuki mukomeza gushora izo ngabo muri ibyo bitero kandi muzi ko ntundi mudakomeye cyane kubarusha? Wenda baravuga ngo katugerageze ariko ntawamenya. Rero ubwo ngayo nguko rero ni ibyo ngibyo nari bazaniye muri amasaha. Reka bashimire cyane rero bitse gukomeza gukanda subscribe gutarekana kugira ngo amakuru n'ibiganiro binyura kuri Isano TV official bikomeze bikunogere kandi bikugeraho 5 kuri 5. Ndabashimiye cyane, mugire ibihe byiza.